كفايه نقول ام تايرد بقى. تعال تايرد خلاص خلص انتهى. تعال نعبر شويه عن قد ايه انت خلاص جبت اخرك او تعبان مش قادر. هنقول ايه بقى؟ I am exhausted again. I am exhausted. ها exhausted يعني انت مرهق انت مش قادر. بص دي I'm worn out again. I'm worn out. بص WORN. I'm worn out. ممكن تقول لي I'm drained. I'm drained. وخلي التون بتاعك كده I'm drained. ما انت لازم تبقى التون والانتاج بتاعك بيعبروا عن اللي انت بتقوله. ما تقوليش I'm drained مش طبيعي. I'm dead tired. I'm dead tired. هنا dead DEAD. ها مش dead اللي هي DID. I cannot keep my eyes open. Again I cannot keep my eyes open. مش قادر افتح عيني خلاص. ها cannot keep my eyes open. open. خد دي بقى. I'm running on empty. Again I'm running on empty. empty اللي هي فاضي خلاص على ما فيش خلاص جبت اخري. خد دي I'm beat. I am beat. I'm beat. دي سهلة. I am out of energy. out of energy يعني ما عنديش طاقة. بس يا سيدي خلاص كفاية بقى تكتب او تقول I'm tired واستخدم حاجة شيك من اللي انا قلت لك عليهم من شوية وقول لي محتاج ايه تاني وانا هعمله لك. انا موجود هنا عشانك. سلام.